Sanctissimi Patris Benedicti, Regula, Caput 21, De Decanis Monasterii. Si maior fuerit congregatio, elegantur de ipsis fratres boni testimonii et sanctae conversationes, et constituantur decani. Qui sollicitudinem gerant super decania suas in omnibus, secundum mandata Dei et precepta abbatis sui. Qui decani tales eligantur, in quibus securus abbas partiatur onera sua, et non eligantur per ordinem, sed secundum vitae meritum, et sapientiae doctrinam. Quod siquis ex eis, aliqua forte inflatus, superbia repertus, fuit reprehensibilis, corruptus semel et iterum, et tertio, si emendare noluerit, deiciatur, et alter in loco eius, qui dignus est subrogetur, et de preposito eadem constituimus.